Nantuko yele mwakene yone ndene kinye mweri yo November nkairegira ntuko kunithirite ya girite rene ndeithari mo byambura byithirite byekinya konto mwanya untu braba ingi bethirite bakirombaira ya kareka nende kinya siasa itethirite chetia lo nyuma narane ntuko ruari barabethirite bakia bakana baikuruka kwa ta minister ndene ya county ya Meru batatu bethirite bakinywa kwa muumana kinya nende kugairwa ngwiche barabangi batumbite kwithira bakiona interview ore nende minister ba tayari bethirite bakina makwa kana namba yo nende kwithira kina makonto barabethirite gwitumira kwa ningabana county ya Meru yana anga mangine nende ikiara tukubangana ite orobo ruare nende mbere yara tukirite orito kende to chietu. Minister Bangabana Kawira baraba kurukirwe ni mbunge kunywa muumore Kawira yite na ntaira ya kuna nkindwa ya MCAs. Muntu moko ndoruani mburalarene na rui romu kune nde kuingani barabara ya Meru mikindori na kuangaratani biashara ya ugendi. Antubadatu gwekirwa mpine chuka bakere kana kuye ntubya kanisa na kubikia ndene ya Imwe. Ubunge wa West Daitare John Mutunga kuthura kurungamira kamiti ya bunge na murugara karekia kuyokia kamiti ya watho na utalii muthiatanio. Roboru ene ndio rakwithira tutethera kia kikona ni ana mathithio ni Purity Richard na ningetwa PHINEAS IMAANA Nteto cheweru the moikamberia Thaa ichu chiongwa. Minister batatu barabakurukirwe ni mbunge account ya Meru ntuku ye oro nende banyuthetu mumairuare Monica Kaithiori Kathono Dickson Munene na kinya idhana turanira Joseph bakethera nende bakiwata ila nkoro kindwangi chia minister barabaretethirete nende baikuruka kuonde nwe munini ongabana Joseph Todingia akethera kirwanga maira rwanyiro gima Kiteno kau kabana Kawira na gitete ogaruku kuni ya ndwangi kuma 10 mwanka 6 gabana na nethirite ninde akiura kia minister baba datu na kuba kinyane ne murio yokurwamira ministries ingira biterethira kiona bakurwamira monike twande muthuri murioki na kujirite untubu nyuma ya minister batatu kutha bakurukite muthenya jwegoro ni county assembly ya Meru muthenya na ngavana wa Meru akimajuthie muma nethirite akireta ugaruku kia thirikari ewe araugite mwankira nandi outinja ministry kumage komicha choka 6 turari na itengo 10 kana department 10 lakini tubanganetie kaire bo Weru na twani ya department iria cia 6 na kikuona nya gutengo gikarungama na kethira ge quorum ingani mono bakambiria guitango gikuma na arua aramuthenya na arua aete munini wawe mutumanto ithingia kurungamira manto jegio gima bamwiri ke department ile 6 touga department ya ugima bwa mwiri no ntororare aya waziri atira kurukirwe ekarungamirwa in acting capacity ni deputy governor wa Meru Reverend Isaac Mutuma na Dickson Munene urora kurukurita minister wa mandu jegi rutingu giba mwingi na mawatho muthirwa na arua ethwa kiongero ngugingi arakarungamira mandu jegi urimi riera ruji ndobire bituvyo rungirite ojo gwetwa Dickson Munene wakili na arakurukirwe arungamira department ya legal affairs, public service management, administration na oau twamuongera department yenge iria kethirwa agitethera area kiri acting capacity na yone ya agriculture, livestock development, fisheries, water, irrigation, climate change, environment na natural resources. Na Monica Kathono urura kuruta minister wa kigina etho akiongera ministry ingi ara ketho arungamirite mandu jegi miunda mainya na ubangania bo town ya mbesa nera kurukirwe mwaro baba Monica Kathono kou ewete na thina akendria nayo iria igiri na twacoka tuongera Monica Kathono department ingi kou akethwe na department igiri department ingi iria Monica Kathono ageta niyo na mbere ni lands, physical planning, public works,
na urban development. Na nandi twanarithana urura kurukuta minister kithomo ethwa kiongera mandu yegio ntwire mumbire na kinya misetho tie mwisho inathuranira ithana ire department ya education, science, culture, art, youth, sport, gender na social development. Amana bubu muthenya narua kawire ethwa kiorota kiambia theru na amena gikunda mungania barabara guthire kwa minister muthenya narua abandekithia kwa ikirira bawe twanekanira rietwa ria George Gikunda Mungania ale chief advisor wa manto jage siasa manto ja wellness ya manto ja miunda manto ja trade manto ja physical planning na batu tuije Dr. George Torea daktari Kiambi Adero as chief advisor wa manto ja economic na manto ja roje mono manto ja bia korea manto ja oremi manto ja climate change manto ja disaster management itone kanirete rieto reawe no tuituje na kithomo giki na nani kulingana kawira muchema ndwarete na mthoro ruju dwege MC abunge bamiru aronya senetara munge wekuru bogite babationekana bagetha bengwine cio mwanya na auga kagida kana bakonekana bamuchwa bagetha bagika muchemanio lakini rokere ituonere baruga kuma kire ajumbe auga bationekana ituonere baruga kuma kire MCS betu barabara atura gupambana bageta ya muchemanio bakiuga iba kwenda twaraniria bauga bationekana bakethwa be wandine ciao ngugi mwanya na no tuomba kurigiria muntu ethwe na ngugi ciao mwanya na twetikiria event na ngugi ciao mwanya auga rara betite ni nyombe kithirikari na batebeti kuria gwito governors official residence ija state house ira in Nairobi kana ija Karen naria daktari Ruto atwere gucemania na batu kwa governors official residence tenje kwamba kitheningwa inja ya thirikari murugi uria weku aria gwa thirikari watchman aria gwa thirikari interview on the bill ya gwa thirikari inkiripotera Weru TV Betamuthuri Muriuki Murugamiri wa kigina kia thirikari niwe Agnes Odhiambo netete nende gikaro gatiate kangabana wa kaunti ya Meru na munge ya kaunti untuko ya Jumaa itariki inya cia mweri yomu chini munene yo Nairobi ne kumania na barua iredirete akiwa ta kuma kirobo bakenda mataro iguru ria thina iredirete nende reo ayambecha cia mutura kana wanfad biashara thokoni ya Keria nindi bamenete thirikari ya kaunti ya Meru ni untuba waka mitaro ya kuno Keria ndoe bodho kunende na kwerekeria ke nyumba cio cyangwe untubra nende bakuga ibogwe kotoro na kinya biashara cio gwatine muno nende raba ithoko kaitene okau burere dirite kiura utukubo kirerwa ende tigete adara nentere chalare aragu kwerekana kwethira kinya muntu nende otirimete dirite akondoretwe na utautoro no dire akarekete kana bukaregete kumania na burere dirite gita na mbere okujiro ntere mwanya buratu kumnyedwa ni Martin Mugambi mbure ya kugana rĩrarĩrombara kĩra muntu ndeni ya nthiguru ya Kenya ende mbure rauririo tugobwecho no tugobagukira muthenya we munthi ira kondoria ntu kuragaragia menda ikaro na nkinya mechie nyumba icio nthe nukuona kuonga nyumba ya uthi nyumba tina rui kitanda ni ntheru ikiri ruru gathwa ruri uru yetanda to kinyaro kire to atrima mutaya na yugo onde antu ibereti ko kolea antu babararikuo lakini nto bionde bithokangite tauni ya Larembari Chiegembe atori barethira mwiri wa mtu murume ukondoretwi muguo yo rathungira nyomba nkinya cia karina gutiga batari gintu inde atirana nirio awire njirene nyote tatu yana awite njirene ana tena rui muntu ara umetelare anite musiri nyorwe areje aterera awara rui rwa tatu rwa moja
onto bante anenjoki na kuba rwaria nandiki ba Nteto bara baringithikite ni karikarire bariuga gutire gintu batigitwe nakio na kuromba thirikari na nkinya antu bawendi wega kwibumiria na kubatethia kenda bakambiria moturo mao bwa impia Dinyingwa sina nyankambireri ke borenge nonto yani kinya matres kinya batone bya kumamiro te one ukure ko thoma ra kwandikira bationa tutege ntogo tuteka buo tutegira atu tubuli turerererwe ruene kuma mbari ciarare turathungira thoko ni akeria mbari cia Southimenti ara intobia magiri na magiri mambecha bithukangite imuguyo kuthungira ndukani na nkinya makumbi maringi biashara bakeria kuraba igaga into. Now this time turenda kuona nyumba ni yomokire kani nino kero mokire kairi niye bate kusetwa bwega na emergency no tuje kuona mbia je emergency ne batoririkane nonto ne bakuona tanto aongwa kwina sarembe ninga yola tedi anto baba igwelo jolo korokete nonto tuleja kuthikanto anto bate bajie wana bo anto baba bakeria barere kugarujiro ruro muguo baraumite thirikari ya kaunti ya Meru nonto bwa mitare ya gutaruje ire ruthitwe kiritho kwenia keria bakiugaga mitaro nwe tiruthitwe bwega ngauria mutaro jojo nento jokeja jokena njwa bwega na jokena olokerwa bwega rujiro ruthonya gukaire turujiro rana garusokete wanyuma number 2 engineer akire without leveling na leo rujiro atweka rutukomba gufuro rugwata the range yongore ore batikwetho kali bakithirikiri bathetete nonto bathoko ya tauni ya keria bakiugaga kuraura thoko enu etwikaga ntaga na ringi biashara batiomba kuringa biashara ciao bwega masunkwa na into binge bikamatwa ni mugujo bikadi kujokelwa na raga itine anto bikedi jana loje nento loje lweja lokejo kagia nento doketo ni malatasi mekirito ku ula tukwenderia ni ntakani ula tugutandika ni ntakani roko ya keria tutula kwaria mantu makeria omwakweja tukaria twadulana tukaria kiripotera Weru TV mbitagwa Mateni Mugambi ngina kuna tukumania na mbura ira ya mbere itinende barabara ya Meru etamikindori yetereka kumania na makondori ya mbura hene ndethirete kyono kaira barabara ni alamintere chaka gaene na kurigiria kinya bikibiki okuruka eteti aba bikibiki nende bakoromba thirikari kubathondekera mitaro ya rui ya mukunende kendo ntobutegethera bugita na mbere ukarika mukiri wa medeka na Nteto kinya kethira karibantere mwanya bakenya ibaithirite bakiromba kura mbura nterete atiganie central netiete akaribaka gaene na tumeri barabara kuma mekindori weta Meru na sara inene anto akionde iwakiro buthuku utaitithio burako batiri muno rikurite ya thaibu kona burako kari kwina soil erosion kuma nabo uringo kamaro kimashia barabara ika block poor standards and drainage barabara yonde ya njoka ya thuka ya tokuinga na area my appeal ikiranto ba engineers beto let them do their work ira batirene dikobithia abithia ngwira bateru kurutu ati kobithia ngwe shortcut kwithira rujiro rwa kionde go frikite mbura igarite nonto ba kwithira mitaro na era kwina rami kutethithitwe drainage njega ngwete kianthaka cietu icho chombo tutethia na arua chiothura na chomba kwegera ntaka eu kenda ngari chomba kona ukurukira kinyabo ategera thaizi bukona nthaka ikaba kuriya anto chiringi 20 na ithatu nikenda bona chai no tubura baomba kwithiribo baita ntaka eu rukiriro ukira Jumatano barabara ene nteretie kagaene tebikibiki ngare kana inyigale bya ng'ombe kuringana bamwe batumiri barabara waina ngoya weta Meru lakini nteromba weta nonto ndeo kwenda kinya akagaene omotri marwe boro friketa rwatwika ilokologete nyandrasa yoro ana baskuru bari bate skuru baba ke bata kithire bara beta sendisa kale ate secondary kimachia ndezi botho te skuru rwari kinya aje baraba wetete general rukire baba inge munu baraba chokere mechie nonto baba inge bakoyeta batena mbinga nucha weta na transport ya 250 bakoyeta baije bakareangare chiringi 150 lakini ngarama ni okoye witia kwena ngari nyinge togaje ao chikwireta Meru nini mwere tauni jena mathandruko lakini otweka itombo ukila na ndo bana wela simerwa bakethika mwendro wonya thana batigite ene kutwekere ebindire otweka rorie emwe kilukire
no yambere okelukia mere no ngari ni ndombo okela mbigere ao tha kintu tha 10 ile ndete teria na thaini tha ithano na ngari aria remene okela tha ikeria ra thukare ombe kampani tena please ndende badia tona toka na kibanga kingwete na kuku ya kurambire mbithire ndira ngari nyinge sana barabara ene ro iru imbere iro barabara ene yonthe imotolo ake muntu atemia okinya atemia weterera anende kugo nne kansoka terenge na ntisinya bira mbetete kwana bako no tugiomba urairia batu turokere tha 11 chiongo na toya kubitha barabara eto kubitha kene isiko na icembe na ibo nto tukoromba thirikari mheshimiwa Ruto yekithira bakomba kuthima rasha ringi no yokokerwe etithia matatu ba Mikindori mwanka Meru ibalasimikite wita kilomita 33 nkuruki betumira barabara emuriri na arabatete thari nkuruki barabara ene na abiria nabo bakilasimika kuria maita ya ile ya ngaramera bare ya kuma Meru wita Mikindori route rwa kuma a Mikindori tugatumira sendi ya muriri ikenda tuturira muriri then tuita mwanka Meru town Rui Barombete atongerie ba county Meru muno bathirikari nene na Inyere county we kampathuti ya okuraya na kuthwaniria mathina ya moya ya utumbura muringi kuro maturene ibo kone gitare tureira mbura na kuundwa ikaithira ikendelea kurugwa au ate batu tutethethuka mwananchi akendelea kwithira kiumia tigania tutete kwanda manto maingi tuenda barabara cia tuibwe yau yange tukae atu nyuma chimwa mutunga buru okiombeka bawatanira ginya na mporo bone barabara yokira no turonjera yako iromba engineers baraba bwitheke barabara baithire beno ujuzi bobwega bokuthithia kenda barabara itakare u itonete asara miaka mingi nkurukia miaka 6 antu baikurukaira batikumba kuruka bamo bakajua njirene rira kwaura bakara gwita cibitari na wena na magaititi nturega itikwe mukristo mwawitwa birano araombere witarwe utuko na nakwire nyakimba kyawe gitaromba kujukua kiri mbene antu amwana kwite uitu kuromba utethia brabo ingi umbika mbere mbura ngenta barabara yomba kuthithwa nikenda tumba ukarabwega ukiakwa ile otike umenya othwania au imundene o mtu endewe barabara lamye kuma Meru wita Mikindori era kumania mbura nene era rorure otuko yombete kwithira ina makondoria yatuma barabara ikethira ikiria barabara nene kuma thaa 12 na mwanka thaa thita notengari romba kwithira ikila iromba ria karibane ndei kethirikari nene okulukira mubunge wa Ndaitari John Mutunga otiera ndaracha ene kubuithwa bobo Weru kenda makarika yaomba kuthirwa buru nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa mukiri wa Mithika akari na shirika ba kanisa ya Mutobe Baptist ni bamukirete nende na kimako nyuma ya kuwata machine chekuina kanisa nene ke kanisa rende ne chinde ne kirabo kimwe kiwetwa Gaza tauni ni achuka batete into bibi wandene ndebira byedirete bikiya wanabire kana ibyo mungana yangire mana yale ya 50 buri ibedire bagita na mbere kuboyo chonkoni orebe kirete muduganirwa mwe dene yampi maromba mathakenda cio tuguma ashirika bakancheno ya Central Baptist ya Mutobe imo matemite ikarekare kuyo into bya sauti amwana bya wini bya kancheno kumenyekana Dorin Karimi uranwe mumenyeri wa kancheno amba baba bara tayari baikirito mpeni bari na into bibubionde bira ibya mogana wa chiringi tangiri magana mairema 50 bakirimanitwe nyumani baibingirite bani Imwe iraewetwa Gaza ntere cha kibumbu mochi wachuka ndathi kanithani thaa 8 thiete kugurira mange masaa kuboya kuthaa 9 twathi twethera murango wa kanitha ni murugure tugucona kutwethera baria twigaga instrument cia kuina cionthe ni nkue nwakandingire mchungaji wa kwa thimo ndamwira buria gwikari mchungaji asa nyuma ya mutungateri wa kancheno na ashirika barabange ukinya ibaringite ripoti getuoni kya bori chigachuka aranyumani bathingatite makinya maamba babu marama bairete mwanka nyomba imwe thokoni enu ya Mutobe nyomba ciingi nkombore wau next kire kanitha si anto totishe na ne anto ageni muno mashago tuko nyombera raga anto tekomi kana rengi ukethira kwena anto 7 na ne kamatresi kamwe kariku kogurira twambatirwo mo wacionera twirire ne akomenya ore oraraga enu engi akenathie gutwonia first bar twiriwo ne mbaire kibumbu junction yetagwa Gaza twarwa kule Gaza ya town na twala kule kilabu kenge na town anto mauto nke marutaku na ngaine mono no ntwana totatu mena maguta meto makibikibi no ntwana totae na moto thire mbere rere bakumena kanitha kibumbu junction kodie kuthongera ku twethera mita ya kanitha ne twambire gutunga gwikaika twana speaker ithato ndelwa mbaeno ne gutumika kurutha ualifu
nontu ana riu twamirugura tukwithira anto kuu ciale na ndaka ana irato iria ikonanagia ikinyangite kanithani twaciithira ire mbige wa gukomba eno ende ibaikirite mpeni athuganirwe baire barabaithirwe klabuni giku amwe na achore bago kathumba baraba kujite kubathetera bonde baraba kwirikana kuringana na lugha bakwaragia baumite gicigo bunge kia Mara. Instrument tunganganite muno tukigura twendetie ndigo twendetie mianga kanithani tioma kibikibi twathukuma 50-50 twaguanirie twagura instrument cia goro muno. Akari amwe na atongoria bakancha eno bariuga makarikata mama imongerekete muno nterino thaino gukura burera mbiririe we ino kuruthika muno anto mamamie nimenda kuboya thirikari itikire ko intervene na nikenda security korere tight nonto tariu into cieto makanithani muno ikigendaga kwendwa kanitha igatigwo ikiruthaga marambi na mbeno nitwonete igituretera thina muno nuntu antu matura 24 hours guku na tutise ni mbi maruthaga ku tuku thino mbeno igwitwa ngasa tutikumienda thino akibumbu. Askari bakuma gituo kia Borichi gachuka ibonoketie athuganirwe babakuma kiri mwingi ora kuri na muthuro akari amwe na atongoria bakancheno bakiuragia thirikari ibajukirie itagaria kuringana na watho. Bonda ni cietwe itanoneka ni nkolomba county commissioner na OCS ula twina wa chuka take action amba maleto ambata twa mabira chuka police station maleka gwa na njelelete kweleka mbuge mwamba wonde wambatekana omonde ayete into cia kanitha akale kwano akanantemo nonto tuboyanga yolo le moyo na thirikari ne batigo kia seriously anto mambe matigete kuya into cianto makamberia kuya kanithani. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma na nikindeto ya Samuel Gaishma tukona kanyaga kuno kainde nchokerete nande twinge Chachisha mechi. Chachisha mechi. Catch all the 64 games live from Qatar on GoTV Super. Get your GoTV decoder for only 1,999 Kenya shillings. GoTV. Love it. Real IPM na ndiba kureterete fertilizer ya Mazao Flourish aja kirego Meru. Mazao Flourish ni bio fertilizer ya ruji injega ya kuguna imera biaku na niongaira maketha na gichunchi kia 30 na gutiku inyangi ya mbecha chiaku. No utumira fertilizer ya Mazao Flourish kurinda mbeo chiaku ndarika inkai mbere ya uanda na kinya imera bini ni mbere ya gweta kuanda muno bire biumete kiri nasari. Nkuruki no utumira Mazao Flourish kugira imera bini nile wa bianda nikienda yomba gutetheria meri ni untu muno ithero inenya gutetheria miri imera biaku kuingia kenda byomba kuria bwega na nandi no wigurira fertilizer ya Mazao Flourish kirinduka yorimi irere yakwe nagwe kugwata Nteto nkuruki turingire thimo gukurukira 0725 806 086 igurire Mazao Flourish narua no chonera wega. Mazao Flourish mizizi yenye afya mapato maradufu. Ntomeri ezi takirego kumakire the financial support of the European Union na Slovak aid ukurukira the Agriculture Finance Initiative Challenge Fund irerungamiri in the Self-Help Africa. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonda badrikari na kinyaka mbunira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. You want star power? Little, big, and superstars? Record-breaking champions. The heartbeat of love, the glitz, the glam, VIP style. We have it all.
connecting you to what you love. You got that right. Make your home the capital of stars. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with StarTimes. StarTimes. Enjoy digital life. Japo tuna tofauti, kila moja wetu ana sauti. Tuinuane, ushirikiano wetu. Tuinuane, na ukaribu wetu. tuinuane, tuinuane, tuko pamoja maishani. Tuinuane, Tuko pamoja maishani, tuinuane. Na tuchokana ati nende kingiro kenyumo cha kithakale wa Wildlife Conservancy nikiwatanite na thirikari ya county itongeretwe ni ngabana Kawira Mwangaza na kurugure nende kwambiriria waki wa kidima gikinene muno kirwe kidima kinende kirakirikethira kikirigairwa kana kirigiro nende kugira kikeguna njankuru kiangiri 25 na kinya kiatumira mungana iyo milioni 350 na yele ende muthiene kigwiregirwa nende kinyote theria kirimantu yegiorimi mawira na ukarekia thonekina na utwachio. Kambuni ya kumenyera nyamu cia kithaka ya lewa ni ambirite murandi yo ndamu inene nterese subuiga na ara muthejo na arua bagwatanite na ngavana wa Meru Kawira Mwangaza katikati gatongere bangi baruguritie kwambiria kwa murandi yo jura jugatumira kimanja ke milioni 50 na ire kiri phase so ire mwanga kurikia na karika thomba beregeri kugunekana roje kuma ndamu na eu. Leo tuko na furaha kubwa sana kwa sababu tumengoja kwa muda mrefu. Mahali ambapo tuko kwa leo ni Soboiga Dam site ambao tuko na mpango wa kuanzia ujenzi wa bawa la maji ambalo litakuwa limeweka 150,000 cubic meters ya maji ambayo ni kama 15 million liters of maji ambayo kukinyesha tunaweza kuitega. Eneo hii imekuwa na shida kubwa ya maji, lakini tukishafanya hiyo bawa tutakuwa na maji ya kututosha wakati kumenyesha. Damu hii itakost phase ya kwanza 40 million Kenya shillings, alafu phase ya pili ambayo ni supply ya maji itakuwa karibu 12 million which is going to be phase 2. So kama Gardening tuna furaha kwa sababu hii ndiye damu ya kwanza ambayo imekuja kusaidia area hii ambayo ni kame sana, na tuna nia ya kuwa na damu zingine katika area hii yetu ya Gardening Rua ili watu wasaidike. Area hii ni mbaya sana maana ni kame, wakati kama huu hakuna kitu kabisa, ng'ombe na hata wanyama na watu wameangamia, lakini hii dam itasaidia sana. My chairmanship to build this dam, and that was an idea 15 years in the making, and today is a very important day for us, a groundbreaking ceremony which shows we're nearly there, and hopefully by April next year it'll be finished depending on the weather and everything. Damu hii yetu iko Njwaja, yegi sponsorship ni lewa na tukuiba kana ntuba rojurira rukethwa ruryo nontu rugatutethia aja nontu antu aja ndaka chetu chithero chima chaido nontu bakwithwa guti ngugi cia kurita na kalentri thaiji tuko experience ndeithia chetu gukua na gukethwa
utethio bungi bakuona nontu jirikwa bategete nontu teroje. Ngavana wa Meru yaweka wira mwangaza uri kuri mugeni wa gitio mamburene jau na aririte kiatho kiria aretete MCs na ajumbe ba Meru ntuku ya ruju nikienda kwariria na gucura thina iri gukujirwa ntaira akiwa mwankira na ndi baingi bao ni baugite ati batikinyia baratinda kugaito kwenda kuona kawira ndabathithirie kiatho ruju baandikira baruga bauga bateja bembisi na batwire kuga bandu mapambano tutikuona ngavana bia tukwenda ngavana twaraniria nkuthithia kiatho indi burege kwija ibongana bo kingangi atwire karitu ibaoju owo turatonga kingangi bao baleo bakoiba bakowataga chibe bambere ward administrators sub-county administrators tuguri turandagurite na pirawira ndiragurite baba keja kuria karukire ibakaribisi sana kiri mbanjeti ya mwaka juju ngavana kawira mwangaza na ugite ati mbanjeti ire ratigine wathani buthiru ni yekaritithwa ngugi mwanka Juni mwaka twetete mbanjeti nio ibankabirite o kenda banyonga pampangaratania ino tunande ndikweja no monkere kingangi miaraini na mantu jakwa spietanie nande bamieterete uriku nande mbanjeti ene obeterete banyongero ndiraugire arite bubome no ntwire kingangi etete monka Juni eu turi amberia gwitane ongoge kuma na arua reporter Weru TV kuma soboiga gicigona kebore mbita mawira kirigia angena kuna timu bunge atiania West kauma county ya Meru rekinya nawe mukarigiti wa mbunge kana wabunge kienda ba Meru Dr. Mutunga Kanywethia na thuruitwe mukarigiti wa kamiti ya mbunge ya Gemanto ya urimi na mbunge wa Tharaka county ya Tharaka ni thigitonga murugara thuro ta mukarigiti kire kamiti ya watho na mbunge wa Marethira akiwa taira gitindi ni ya kamiti ya utalii Boniface Mongera na kulikiria ontabo Andre Mutunga Honorable Dr. Mutunga Niende negaro shughuli nio nithorobia kamiti ya bunge yorimi na ndethia Honorable Dr. Mutunga ithurobia kuthira mubunge rotero atiganwe Daktari John Mutunga na thuroja mukaririgite nyume kwethira akiona kura 10 na kwethira mushina mubunge rotero kwanza Kevin Wanyonyi oronere kura ijira yake kulingana na Daktari John Mutunga na wire kamiti yewe muna kiama baketho bereta mugaruku jama ingi kirwangiro urimi na kona ndia Kenya ibaba emetho. I think this is the time we shall take advantage of the environment we have right now, the provisions under the Kenya Kwanza strategy, and develop the agricultural sector to support our people. We need to eradicate hunger, and we cannot do it without supporting the farmers of this country. There are several things that need to be done. Key problems within the Kenyan agricultural sector include the land issue. We have not utilized our land optimally. We will need to look at how do we make sure our land is effectively productive. The other issue that is important is the water. We need a lot of water for irrigation, and we get a lot of water in this country, but we don't manage it well. We have a natural potential of around 1.1 million hectares that we can irrigate in this country, and we are doing around 150 to 180,000. So there's a lot to be done. Ntagaro wengenio gitonga murugaro no mubunge rotero ya Tharaka na thuroja mukariti kiri kamiti ya watho na kulinga nawe kamiti je omona kiama bakethro betigira obisire chitho chikeja na watho ja nthigurune ichikweja na Kyoto. You know very well the IEBC, the tenure of the chairman and 2 of the commissioners is coming to an end. We also have petitions that are pending in the parliament against the other commissioners, and as a result of which, as a committee, we have to move the speed and ensure that IEBC is in place and is actually able to discharge its mandate. We'll also be looking at the courts because this committee is in charge of the judiciary. We know that we need more judges. That is the recruitment that is going on. We have also to look at the Honorable Attorney General's office. We have also to look at the DPP, the EACC, and all the agencies that are under JLAC. Je kinyanira buru mubunge Kareke Mbyuki kumurotero marande ne kaunti ya Tharaka Nithi na thuroja mukarigite kire kamiti tourism na drive
Atere ithurano kiri kamiti cia thirikari ibikinyire muthia ntuku enarua ende ntuku erojo kamiti cia uthujire cithiro ciruteroreka na thirikari ikambiria kuthurana. Nke report na Nteto TV kumaji karone bya bunge kengina kithuke Nairobi mbita Boniface Mongera. Ora munini wa speaker ndene ya mbunge ya Meru na kinyemsi wa municipality Elias Murega na ende nedrita kidhura ni mbunge ya Meru kiri service board ngioroto nyete kiri mbondi ene Evelyn Kananu Biankolu. Murea achokerete kiri mbunge ya Meru nyuma ye giriri ya kine ende kutuweka mbunge kisio kibunge ya kina odhimenti kurema kia kidhura no kidhiru mudhuri murioki na rono runkuruki. Na Elias Murega urora RMC wa municipality na kinyara cho agitikio bunge ndene na odhimenti na inonete munyaka na utonya kiri county assembly ya Meru kiri mbundi gutegera witi na mbere kiri county assembly eji aramuthenya na arua ditore kurukitwe kiri county assembly ya Meru baramune Evelyn Kananu urocho agitikio MC ndene mbeu Moni Elias Murega na Kananu Evelyn raramba kura na kiama kia UDA na bere kiwa itoreto muno tumemba wa assembly no tunyebwa mheshimiwa Elias Murega kuchoka ndene ya nyumba hii kana kuchoka ndene county assembly no tu kira assembly na yathirire na randete a lot of value motions nyingi ni one of the most active members na kuruira pia wananchi wa kawaida so itoreto muno chokete ano tu kinyaki mantu yara tu nayo ya kuona bora tu channel interest cha wananchi wa kawaida baraba intorene atwatia na nya sana so it's a boost and we happy about him. Tukona kethena kanyaga kega deliver service ewe na kienda omba ku represent omandu jara atura kwakilisha antu bawe nyethora kethegi capacity ingi tukona kwenguge aga itenjega na ikyo tukoba welcome na sister Kananu tubera karibuni and congratulations. Honorable Elias Murega itwene ngwira ritete ai member of assembly akirepresent antu ba area municipality na inya deputy speaker na itukumenya ya card value ki assembly na mbuge ibwega Murega itumuichi capability ewe na so my sister Kananu twachindana nya no embe ona no ari namba 2 kwa lakini I'm very happy na inkomobilize nya MC kenda support no ndu wambere just thirire uthema ndu yothu twinde twaya gintu kimwe na at least amna bubu muthiri na arua county assembly ya Meru nyombide kwithurwa kinga gwa ntiku 10 ale msibo kutemono tojwao ni kuereza Meru umamamando ya gutada mbere mono nkutenere siasa ilikonekana katika kaona ngavana otherwise tukuinga iruare ntuku 10 yake kenda at least members baita mashinani kwarania na ntobona tuna voto kusaidia na wananchi na kuthikira wananchi tuigwa mantu yaraba kwenda kenda tuchoka renge ke sheria tuite kubuite ndene ya county assembly chithere in line na maoni ya wananchi so together tuna ntorene fora makuthabugitu mantu amaingi bukira wabubu na bura ende tubwa tumere na ja bunge tujokobwa kirisha itujite kairi na tukabwa information ka mantu ya tukarite twithithe na ja tukwenda kinya twingwa bumenya assembly tukethira twina nafasi enje ya interact na wananchi betu tubeleze exactly birabi kuendelea au county yetu no tuendelea au miaka hii ite ile thatu uti county ya Meru ikethirere ikethire kuthira buru na ndene ntura chetu kwina mantu maingi ya kuendelea siasa na tuketha twina time inja muno turetara turi au ende tuketha twina time inja inya tu kuritana na betu what is going on na imbito kuthetera na ndo batu bito kuthetera no bio tutikira kuthukangwa nau tuti mashinani no ntu kenda tubeleza bito kuthetera na kio na na location cha wand na TMC cha teria ni antu barabe na mashinani. Okay, thank you. Nkiripotera Weru TV bitamuthuri muriuki na kariba kangeta nende bachimiritie na kuria byuri nende kathomba byege mubunge kana byege mbunge kuria nende gukurukia minister mwanja babara nende bethirite bakende kida kwa ningabana county Meru kaira mwangaza na gutkiria bathatu bakiuga gutimaitia ethirite kyote kana kibo bangi mwanja bakari nende bethirite bakiongelana kwa Meru ibaba kwitha bakibangika ende nende ngoya letonto bura nende bumanite nkucheni barombete rungu kwa Meru na kuria MC bane ndipetire bakidi kaira kirera kenda Meru mbakwithire gita na mbere na Nteto nende tuthurani yone ni class chabari no ndoro yo monene babo akenya na Kenya baba
Nyuma ya ripoti ya utarani na uchunkuni ibwa CC baba tarito 19 bathi na mbere kwatira ndwangi mwanya mwanya thirikari ya kaunti ya Meru ukinyitwa mbungeni ya kaunti ya Meru na bare wa anto mugwanja kiri anto 10 ende nabo akariba kangeta baumirite bakithetaga nonto bakira bakuga MCAs babu itakaba kuwata kaunti ya Meru mateka nonto gutire bubomba gukurukia anto batatu akikire anto 10 na barabangi batirerikana makosa mao mariko abu ma MCAs anto baute makosa buretate buratura makosa yo babure kirantu mwanja baba tayandiritwe babu kirantu batatu ibonka ke bana qualification ichi witikirika ndene ni ofisi ya mawaziri na hata antu batatu bamya turtira ngwe ndene Meru county mzima kaba kwenda tuchokia nyuma thino niri kubuti utwira kiriterie butumirite yo benga buti utwira makosa ya ntu ya baiya iku nimbi thino ntu buti gwa bare otheri kabo karita ngwe bwingwa kabo karwa ngavana bwetite kurwa ngavana kabwetite kurutira wananchi ngwe kama ulichaguliwa ufanyie wananchi kazi fanya kazi ya wananchi wacha kupigana na watu uteumba na kawiro no uteumba kuinga ntu bondo ritangwe wewe ngwa ukaritangwe wewe ngwa atia batu buniki akwa nkwira ntu bakuba MCA iba chogerenge bathwani oba kuthithia bachogera ntu bano itokuiba to inyelekete muno na twe no rorobo nene twe wananchi ba Meru county na bakangeta tukaiba to inyelekete sana kwaria uma no ntomba kuthoke unyakuberi kenda omba kwaria Nteto riti yagirite utethote kunyukuberi kana utekutangwe yagirite no komire kuwa wasiri mwanja ni bekwendi guru nira ngukwira atire MCA beto itu buthikiri bubweya batu tu wananchi rebo anjia kurwira ari abo eta mbelebele na bukaro ata warore wenembi bakiuga ibara reba kuwata munyakana kuwata CC kuma gwandi ya kangeta na no moga baraba tejanire twekire bara mugwanja endi bakuromba MCAs ibadhirie mpatho iraba yanachio na bamenya ni mwananchi wa kawaida kuthinambe na kunyereka nonto mwanka athaino thirikari ira nyingi cha county ichithiete na mbere bwega no ende county ya Meru no andu aikuthinambe na kuonekana bachite muchemani muntu achite muchemani kwa nyumba wengwa achoke atura ete bangi abete muchemanio berane batu mantu batu kubwithia ni antu betu tukubwithira twenda batu turutiro ngwe nontu batu kabo twiketa mateka twi Meru county unotengwe miare u tubatiri koro makosa na ntote ngwe tukurutira thai tukoromba nkoro ira cieni kolo bitigwitikiria bithaura kana bienda kiaba kia muntu kiritangwe rietona na Jesu arikiria nkoro amedinywa arikiria kiaba kia muntu kiritangwe ntote muntu batikorona kiaba kia muntu nge kira Murungu akunengerete muntu nari tengwe na kiaba kira muntu amwete nto kia yaku tukio yakwa na ngwata noro ene nethwe na ono ntunkubwa bangi barite ngwe muma lakini tu nokatwe nyuma nokatwe siasa ene onto siasa cia dire tariki kenda moria nana kuma kangeta Gembe Central Betan Class Chabari baba etotero ya na mwiri na ngame na nitukuda tukekera katanta kinde tuchetu nende orobweru ya kinde tucheru daimoni bwana ntupo kudira watanirete na ntukeda tukiota ringio na chekinya tha ithatu na nusu no ntupande tucheru tha ithatu muneto madithia au kare Purity Richard na nombeto PHINEAS IMAANA